bamwita Alfred Nobel. Sasa rero ibi byaranze ubuzima bwa Alfred Nobel, utaruzi witiriwe igihembo cya Nobel ufatwa nk'uwazanye urupfu kwisi. Sasa rero uwo bita Alfred Nobel birumvikana niwe tugiye kugaruka. Sasa rero birumvikana ku ya 21 Ukwakira 1833 umwana w'umuhungu wavukiye mu muryango uherereye i Stockholm muri Sweden, umuhanga uzwi cyane cyane mu vumbuzi, umucuruzi, akaba ari nawe washyizeho ibihembo bya Nobel. Se yari Emmanuel Nobel, naho nyina yari Andreet Ahisler Nobel. Umuhungu wabo bamwita Alfred. Sasa rero se Alfred yari injeniyeri n'umuvumbuzi, yubatse ibiraro, inyubako, kandi agerageza uburyo butandukanye bwo guturitsa ibitare. Sasa rero muri uwo mwaka Alfred yavutsemo, ubucuruzi bwase bwagize igihombo, bahita bahagarara Sasa mu 1837 Emmanuel Nobel yahisemo kugerageza ubucuruzi bwe ahandi, ava yerekeza muri Finland n'Uburusiya birumvikana. Sasa nyina wa Alfred yasigaye i Stockholm kugira ngo yite ku muryango. Icyo gihe Alfred yari afite bakuru be babiri, harimo bita Robert wavutse mu 1829 n'uwo bita Ludwig wavutse mu 1831. Sasa rero uwo bita Andreet Nobel wakomokaga mu muryango ukize, yatangiye iduka ry'ibiribwa. Amafaranga yabonaga yaramufashaga gutunga umuryango, nyine bikarangira ngo. Sasa rero umuryango we waje kwimukira mu Burusiya. Sasa nyuma y'igihe ubucuruzi bwa Emmanuel Nobel aho bita muri Petersburg mu Burusiya bwatangiye gukora neza. Yari yarafunguye amahugurwa y'ubukanishi, cyangwa amahugurwa y'ubukanishi atanga ibikoresho ku ngabo z'Uburusiya. Sasa yatumye kandi umwami w'Uburusiya n'abajenerali bemeza ko ibirombe byo mu nyanja byakoreshwa mu guhagarika amato y'abanzi kwinjira mu gutera St. Petersburg. Ibirombe byahagaritse amato y'Abongereza iyo bita Royal Navy kwimukira mu birindiro bya St. Petersburg mu gihe cy'intambara cya Crimea mu 1853 hamwe n'1856. Sasa rero amaze gutsinda mu Burusiya, Emmanuel yimuye umuryango we aho bita St. Petersburg muri 1842. Sasa rero kugeza mu 1843 byabaye babyaye undi muhungu witwa Emil. Sasa rero abavandimwe be baravandimwe bane ba Nobel bahawe uburezi bwo mu cyiciro cya mbere, babifashijwemo n'abarimu bigenga. Sasa rero mu masomo yabo harimo ubumenyi karemano, indimi n'ubuvanganzo. Ku myaka 17 Alfred Nobel yashoboraga kuvuga no kwandika mu Giswede, Ikirusiya, Igifaransa, Icyongereza n'Ikidage. Urumva ko yaramaje kwihugura mu izi ndimi, amaje kuzimenyera. Sasa rero uwo bita Alfred Nobel birumvikana yerekeza mu mahanga, yaje kwerekeza mu mahanga. Yari Alfred Nobel yerekeza mu mahanga. Birumvikana Alfred yari ashishikajwe cyane n'ubuvanganzo, cyo bita literature, ubutabire, cyo bita chemistry, n'ubugenge, cyo bita physics. Sasa rero se yifuzaga ko abahungu be bakurikiza inzira ye, kandi ntibishimiye ko Alfred ashishikazwa n'ubusizi. Sasa rero yahisemo kohereza umuhungu we mu mahanga kwiga ibijyanye n'ubutabire. Sasa birumvikana i Paris Alfred yakoraga muri laboratoire yigenga ya Professeur T.G. Pelouse, umuhanga mu butabire. Birumvikana sasa umuhanga mu butabire. Sasa agezeyo yahuye n'umusore wari uzi ibijyanye n'ubutabire w'umutaliyani, Asconio Sobrero. Imyaka rero 3 imbere yaho, uwo Sobrero
Tesla rero yari yaravumbuye amazi aturika cyane cyane, yaravumbuye ibijyanye n'amazi aturika cyane. Sasa rero byabonwaga ko ari bibi cyane cyane ku buryo bitashobokaga gukoreshwa bitewe n'ubwo buhanga yari yabashije kuvumbura bw'ayo mazi. Sasa rero Alfred Nobel yashimishijwe cyane cyane niyo bita ngo ni nitrogen, niyo bita ngo ni nitroglycerin. Ni uburyo ishobora gukoreshwa mu bikorwa by'ubwubatsi, amaze birumvikana by'ubwubatsi. Sasa rero amaze gusubira mu Burusiya nyuma y'amasomo ye yakoranye na se mu gukora nitroglycerin y'igiturika. Sasa ubona ukuvuga ngo yazanye iyo bita nitroglycerin y'igiturika. Sasa rero bita Alfred Nobel birumvikana asubira muri Sweden, birumvikana byaje kugera aho ngaho asubira muri Sweden. Intambara ya Crimea irangiye, ubucuruzi bwa se wa Alfred bwagenze nabi, ahitamo gusubira muri Sweden. Bakuru ba Alfred Nobel harimo uwo bita Ludwig bagumye mu Burusiya bacunga ibyasigaye mu bucuruzi bw'umuryango kugira ngo bidahungabana burundu. Sasa rero baratsinze, bakomeza guteza imbere inganda za petroli mu majyepfo y'Uburusiya. Sasa nyuma yo gusubira mu muryango wa Nobel muri Sweden mu 1863, Alfred Nobel yibanze mu guteza imbere iyo bita nitroglycerin nk'igiturika cyangwa se nk'ikintu giturika. Sasa rero ikibabaje ni uko ubu bushakashatsi bwavuyemo impanuka zahitanye abantu benshi, barimo murumuna wa Alfred Nobel Emily. Hakazamo bita na guverinoma birumvikana na guverinoma yafashe icyemezo cyo guhagarika ubwo bushakashatsi mu mbibi z'umujyi wa Stockholm. Sasa rero bita Alfred ntiyacitse intege, maze yaje kwimura ubushakashatsi bwe mu bwato ku kiyaga cya Marlene mu 1864. Yatangiye gukora niyo bita nitroglycerin nyinshi, ariko ntiyahwemye kugerageza n'inyongeramusaruro zitandukanye kugira ngo umusaruro ube mwiza kurushaho. Sasa rero mu by'ukuri Alfred Nobel yaje birumvikana yavumba mu kuvumbura urutambi cyo bita dynamite. Birumvikana binyuze mu bushakashatsi bwe, Alfred yasanze ko kuvanga iyo nitroglycerin n'umucanga mwiza witwa niwo bita ngo ni Kieser Glory, ngo ni Kieser Glory. Sasa yarebye asanga byahindura amazi ya Parst yashoboraga kubumbwa no mu ntoki, yashobora kubumbwa mu inkoni. Izi nkoni zashoboraga kwinjizwa mu mwobo. Sasa rero ivumburwa ryakozwe mu 1836, Alfred yabonye uburenganzira bwemewe bwo gutunga ibyo bikoresho umwaka ukurikiyeho. Sasa rero ubwo buvumbuzi abwita urutambi cyo bita dynamite. Mwagiye muzumva urugo rwaje no kumugira umusitari ukomeye, abantu benshi baramenya. Sasa rero yahimbye kandi igisasu gishobora guturika. Sasa rero ibi byavumbuwe mu gihe gucukura dynamite, mu gucukura diama niyo bita pneumatic byari byaratangiye gucukurwa muri rusange. Sasa hamwe na hamwe ibyo byavumbuwe byafashe kugabanya ibiciro by'imirimo myinshi y'ubwubatsi, nko gucukura inzira zo munsi y'ubutaka, guturitsa urutare, kubaka ibiraro n'ibindi byinshi bitandukanye. Sasa rero birumvikana yashinze inganda ahantu hatandukanye. Iyo dynamite na carping ziturika byari bikenewe cyane cyane mu bikorwa by'ubwubatsi. Kubera iyo mpamvu rero Alfred yashoboye gushinga inganda ahantu 90 hatandukanye. Sasa rero yabaga i Paris, ariko akenshi yajyaga mu nganda ze mu bihugu birenga 20. Urumva ko yari yaraguye ageze mu bihugu 20. Umugabo ntabwo birumvikana urwego yaragizeho ntabwo yari yoroshye. Sasa rero yigeze kuvugwaho ko ameze nk'inzererezi zikize cyane cyane mu Burayi, bitewe n'ikintu ngo aragenda buri munsi. Yakoraga cyane i Stockholm muri Sweden
Hamburg Ubudage, hakaza no muri Scotland, Paris no mu Bufaransa, birumvikana no muri Slovenia. Aha, hakiyongeraho n'ikindi gihugu no muri Sweden na San Romeo no mu Butaliyani hose yakoraga. Sasa rero ahura na Berta von uwo bita Sutnell, birumvikana banashyingiranwa, birumvikana baranashyingiranwa, birumvikana. Sir Fred nta muryango we bwite yari afite. Umunsi umwe yatangije mu binyamakuru ko umunyamabanga we uwo bita umudamu wo muri Autricia, uwo bita Berta Kirsty von Krinik yabonye akazi. Amaze rero gukora igihe gitoya yasubiye muri Autricia gushyingiranwa na Kurt Arthur wo muri Von, we yitwaga Von Suttner. Aha, sasa Fred na Vert von Suttner bakomeje kuba inshuti kandi bahana amabaruwa mu myaka yashize. Sasa ari nyuma yaje kugira ishyaka cyane mu rugendo rw'amahoro, yanditse igitabo kizwi cyane cyitwa Lay Down Your Arms. Donc igihe Alfred Nobel yaje kwandika ubushake bwe bwo gushyiraho ibihembo bya Nobel, yashyizemo igihembo ku bantu cyangwa se imiryango iteza imbere amahoro. Bako uyu mugabo yakundaga amahoro cyane. Sasa Alfred Nobel yapfiriye aho bita yapfiriye San Rome mu Butaliyani hari ku itariki ya 10 Ukuboza 1896. Sasa rero mu bushake bwe bwa nyuma no mu isezerano rye yanditse no kubirumvira no ku mutungo we wose ko ugomba gukoreshwa mu guha ibihembo abakoze ibyiza bagateza imbere ubumuntu, icyo bita humanity, mu bijyanye n'ubugenge, physics, ubutabire, n'ibyo bita chemistry, n'ibyo bita physiology cyangwa se ubuvuzi na medicine, ubuvanganzo, literature n'amahoro, peace. Ibyo byose ni ibintu byatumye yemeza gufata ubutunzi bwe abushora mu ibyo bintu byose kugira ngo ujye kubaka ibyo bikorwa byose, bafata ibyo bintu byose babishore mu kujya kubaka ibyo bikorwa byose yifuzaga ko bijyamo. Sasa rero ntabwo abantu bose babyishimiye ubushake bwe bwarwanywaga na bene wabo kandi n'abayobozi b'ibihugu bitandukanye. Cyase bimvuga byatwaye imyaka 4 kugira ngo abayobozi be bumvishe impande zose gukurikiza ibyifuzo bya Nobel cyase bya Alfred Nobel. Mu gihumbi kimwe birumvikana hari mu 1901 igihembo cya Nobel cyitiriwe Nobel mu bugenge, ubutabire, ubuvuzi n'ubuvanganzo cyatanzwe bwa mbere isoke muri Sweden, ndetse n'igihembo cy'amahoro muri Christiania, ubu birumvikana ubu ni Oslo. Sasa rero birumvikana ni muri aho ngaho ni muri Christiania, ni muri ubu ni muri Oslo, muri Slovakia, muri Norvège, sorry. Sasa rero uyu mugabo yakoze ibintu bitandukanye byatumye ubutunzi bwe bugira agaciro, ko none bugira agaciro mu rwego rwo kuba yarashyize imbaraga nyinshi mu kugira ngo bashyire imbaraga nyinshi mu kuba bazana amahoro na bya bihembo byinshi bitandukanye bagenda baha n'abantu bagiye bakora utuntu dutandukanye bagahabwa ibihembo bya Nobel. Sasa rero nguwo Alfred Nobel mwagiye mwumva kuva kera ngaho. Rero ibi bihembo bitandukanye nguko uko byamwitiriwe, kuko birumvikana ni newe nabishyizeho kugira bijye bihabwa abo bantu, umva ko nawe yagize umurage ukomeye cyane, nubwo benshi byagize ngo baramutinya nk'umuntu wazanye urupfu ku isi bwo yavumburaga ibitwaro bitangaje biturika kandi bigaturitsa ibintu byinshi, harimo n'ibituritsa amataje, bituritsa imisozi, harimo n'urwo rutambi birumvikana, ariko n'ubone nanone ntibibuze ko ari n'ibyiza yazanye, harimo nk'igikombe akenshi gihabwa abantu bakoze ibikorwa by'indashyikirwa cyitiriwe Nobel.